register zisha ekiagira kere koboko enyo ne mona endere koboko tebuye chinyoni kianda kiroro sana kende getarachicha ishaya achire yatunyime kishonga tu twa register twanyorera matibabu oso wanje kwenu nditaye tokole mechango ngomuntu ukiri nyaktari besa njisanet register muntu ndibwenso kubora kibesa cyo burwaire mubune n'ubwatasha register torole abantu betu banyora amalyo ndatentegerera yagwe ntaye ntebega iye ndongere yo korukusha muke manyete eto tabenyo ni emire koboko nebwete kianda kiruru sana gake nko bagule abantu bandi bwata genda register sha kukurwara ogenda olwalibwe keko nyalikana kaba kolete programu ingao ndio tumaye kusika kucho esibono register ndotake tumontanse kubeke mechango kanga ebiri neri nyakitali ya register sha ekera nkuru bale kibesa nyakitali yeto ya KTRH na decide chi level 4 chospi kubekandi karibu milioni 50 ndole gusentu beke byombo eme abantu barwala level 5 ichire esenge njuna ikororo ngaseri abayinkuru waro barenge gusangire milioni 47 mitinye 3 kabono bagusangiriria nkabuli nyakitali nere kubali mpaka abantu ba Tanzania mwina Migori Omabei mpaka no enkecho no baje busongo ngaseri omuntu lengoro nkabeko mwa omuntu nabeko mwa orusi likibese kuru 47 million to 230 million na 190 million neme boko cy'abantu cyanko yene abana bayengo kunyagitali ali bakoiborwa enusi abana bakoiborwa ebarengi buko onye bayiborwa 50 25 bagoko abantu abane bayengo kunyagitali gali abantu 17 ku 27 litukelimo lakini korutote niyo bosensi bwalengororo rero twera ne percentage ko ikayikomeza abantu bago abana barakuga no muibuli utumiru kurware onyoru umwana kanyomenyire ndamono oxygen yabule rene yasirire abantu bawo kuba banene malia abantu wika batatu mpaka batano babiri twabaire ni bikuru 27 lakini ama tukabira atatu nabagweta monta atarakwali iki nende turanyere gukorera abantu baitu ndi mwanso kibarenge kurwa ku make sure abantu bakuli ogweta moko iwa mariyo mbuna nabataki nabatenga kitike koba meseri bono na onjokire ntaite ko bakachisho chestima bobepi mwanje nkolebo musibono nseke na barabo nimbwate emyaka emenge nyasaye gakunganjira Yesu atarairena ko mwaka bwemya nimbwate emyaka karibu 60 nyuma ko mwaka one bwemya emyaka nko mugabana ni kumyoka igoni tinkonyara gusali mogereta ago chaje ko tokonyaga muiko tago cha tokonya gusemu kamba ni ntwe kamba nyene mwaro cho mujumbo yomo alibo ikoyo ale budget committee akabikira 1.5 billion rosri chiskuru rosri chipara baki chirami omakorangira banjumu ngaki inchu ochokora ntukwa no muliro to alimeti no abantu bamintu ntati ko bashwa nturiko cyagosika gucyumutu gaki bari moko nyora abana ekera nyasaye kawanja ka ekiruweke kinenje kaninke boli nyora abana nabo tukubaira school mole tayari mole tayari bali motaranyora nyora abana nentuka ekera banda bago toirorera oigwa banda nyenje bago tebinga tubwati chimilioni abantu chimilioni 3 baire kregende n'abagusiye abagusi n'abantu registered voters voka etore kari mu chimilioni 2
kurukisi mpaka Nyamira ntaitumba sabentigire gagu munganchire minyoke kera minyokande engui kagaiga